printamo držače za Zeus matice. Koliko kaže da je estimated print time? 17 minuta. Šališ se. Istina rekao da je to pesimistika, ali njemu male valiće sad što crta. A to je infil. Au. Malo vlakne je ostalo. Brinem još na početku kapnu. On proizvodi cijelu skalu muzičku, čujete? Da, nisi vjeran da mi je trebao ovaj komad plastike. Možda bismo mogli napraviti Imperial Margin, ali si... Da. Da. Možda čak ne treba ni plastiku za Imperial Margin. Da. Pusti ga, poslije ćemo ga. Da ne bi se počeo preko njega printati ili nešto. Evo ti infil, čovječ, kako to možeš infilati tako malo mjesto? Vidim tamo komad koji je stavio. To će na kraju. Isključio to ne treba infilati. I ovaj sljedeći layer. Ako će to držat išta, kamoli ove ogunaste šerafe, onda ne znam. Need for speed, čovječ. Ko mitraljec, čovječ. Koliko nota ima. Pa moraš priznati da stvara čudne zvukiće. Možda je jednostavno glavna previsoka, kužiš. Ne vjerujem da imamo staklo s tolikom udubinom u sredinu. Dakle, moramo imati ove oble dijelove, na njima dobro zvuči. Bilo bi mi draže da to ne radi infil, nego da njih crta isto koji ove, kužiš. Na takvim uskim dijelićima. Nije to se ono kocka, 3x3 cm, pa okej, ne. Nego kužiš taj debljine, 1 do 2 ove crte.